mayam khurumjari impact news ki sayol sigi agenda manipur da Kkay Thokchom mayam taram noksari sayol sigi khwaidagi nungaiba pau ama haiba taragati haukiba matam sangna tha ani mu haiba tare haukiba jun gi mari dagi phangki mari da phangki ba ukrul da phangki ba cabinet mifam da koi minister masing suna yaukidaba adudagi mathang satarap chronology kaya da dissident haigadra madubu minister sing magi pham munarapagi matang aduga lusingba sindoknabagi ihau kaya ama lakpa adubu ngasidi ngarang haukiba June ahumda August ahumda phamba cabinet mifamda minister punamak suna lalaga tongan leba ka sakot thorang kaya khanaki si yam nungai pauni haina thamjaraga really masi BJP crisis in lotion labra haibading matangda khana bagi the impact news ki schedule lengsin lei bidi base ge thangna pambidi base oza Dr. Nimaichand Luwang spokesperson BJP ni oza Nimaichand bo hamna tarana oksari loina na guessing mai lengsin bidi boza Leihaothabam Saaratchandra political analyst da sarat pus taram oksari loina guessing matai lengsin bidi boza Robindro editor pon from Delhi sabusu taram noksari an be wafam jage so humakta kaman oina dum tham jage opinion khara thambiyo maruina hariba ngasigi sanglaba tha ani mukhi matam haitare saida yamna sarangna political instability hai veteran politician ojoi wafamda ozaro Robindro da thamjage ozaro Robindro opinion tajaninge madudi masi political instability laibasida sakot thrang yam thinthare hojik si low pan ba matamda kana gombasina claim tawi sakot thrang khandre ching kilodal pa yankai yosalae MLA minister sing Delhi da salaga wanwom dana taw leire haibi wafam mayam lakhiba si matang si lakpasida political gi sigumba gap ama leigibasi mayam gi Manipur miyam gi mangjabani haigadori bra kari opinion lei masi matang da masigi matang sida civil society organization kaya na su yaring da phungdokpa lai khabar dum yawo poni ko sumaina leiba ki oiba lur batan pham chi da batan ja sida ko gi sakti munabagi Delhi da chathok chachin taw leibasina leiba ki ba kanusing se amata miyeng changbidre aina condemn tauba khotpa adum leigi ado sum bajari baramdi hojik se khoi gi drought like situation nama masi cabinet na bodi recommend tawre ado hojik phawbagi oina akogi national disasters ayaba lauthok leite lauthokani abi thajabasu leite maramdi kanada cabinet na warep lawo matam du di deficit 50% deficit to layeba ado hojikti 60% me ada nom se ta thokre halaki July du phana phasana tai khoi sai da ta daga su Manipur yem da nom se ta gre ada 50% gi makha da le ka da drought law ko dong ne haibani ado thenga khramina ai thajade drought to law ka ne ba thajade ado sigi law pan ba ya da na mayam ama leiri nong tajarga su labuk tadi lau ubiya tadi masagi kanu tahu sini malam mereka masih karena gak tahu pak overdraft tadi mata ada siang tang bagi Manipur da amukta oi gitu pak mau da tang pada nanti wan ge pangdra bani lokal siang si kecil da wan ge hebat da pamang ge tu mana ikong kom da pangdra ba siang si putuk ngerak terba leirak terba hai tai ni ada supervisor lupa kuntra gi matak yaw khala ba ko gi local seng ni phuma yang khai yaw khala pa masi yamna bayam si yam wara ba matam ne ba masi sum ba lei ba ringarang nan sida ko gi yam nungai ta ba thoro be bisna gi thoi ko li adung ba mayam khanadre assembly pham drmina assembly si mamang gi sahi dadi monsoon session je ko gi 21st July de gi 23rd July ba sitting gi andira khakting lei bani phambani madugi aroiba numituda aikogi hujik president gi asian ngai na leriba kogi Manipur people protection bill si pass tawbani adom da yenguraga di aikogi session je July da phambam thopra maduma phambangam gidre June August kuntarukta lepe wafam ni hujik lai se September gi tang ani bhawi manungda assembly se phamdraga di constitution crisis ama lag assembly se dissolve to boya bagi phibam mama ngasai magi 6 months ki kanu to hendor padurma adagi cabinet na ngasi warep daruga hayeng ta phamu sia ponte governor na sambon tawni notice pini ngasai lakadoni mayam tu lekanda adu hujikti 26 ngarang warep logsi 26 ne ba numit tarani dang chondara kuda September tang ani tu hele aduna warep cabinet ki warep logsi numit training chondra bata adum bera karada woni do
hꯧzik lae punna cabinet meeting phaminare warep lore anova mayo na manila isi adu kari ko kete have di khangri manungi mayam amadi madu mang ba ma tawni mang rewa Leihaothabam Saaratchandra laksagi maruina hojiki hai ba same question duni adu tawpati rang si honorable minister akhoi kano bisajit amadi chief minister yanada ba di gi hai tare yam yana ba jointly hoji sibra sauhan gi mamang da u thamina dana kangla da yamna nungai ba forest promotion works chanmina dana even hojik si governor da ba approach tawba magi hanagi portfolio hanjan bagi wapam ba bagi wapam lai adu si mathak da laigi ba gap mayam du men khat pang ngodor ba habsini really masi tawda bi ada ma sai oja kano na Robindro habiri ba cabinet amana phamma matungda madugi assembly gi mi phamma ma kauna bi matang do lak matam da si tawda bi ada ba mayon no ubra kari woin ubi masi matang ida masi koi routine work amani hojik live si assembly si hogiba last assembly dugi last day dudagi tha taruk hen do pa yaro ya jariba aduna tha taruk sai Robindro takbi diba March 2 habra ai ne somta jabada agasa kan nate kanu se koi gi last ki si kanu na ba koi gi loigi ba se loising gi ba si kanu ni koi gi September gi handak ki lakadori chi da second da ko hoji second har ga second ni mamang da tawdam ne ba ko aduna samna koi gi hoji ki tha si da tawba se kaisu kaidre tha taruk tu gi malung challe madam moina yam sangna tawba tawda ba jadi mogi business advisory committee na lepcha gada bani cabinet na lepa yate hoji lai bi madudi routine work amani tawum topani hoji marak sri da government si gi hana gi leiri bi irang si gi kari leige haba sine ba yam maru ri mayam adi marak si da ri safal tawda tawroi daga haba gi akoi mang na ba akoi pending khare ngangna bana te chief minister masal ani um rakhai gra bani ai ri safal tawani cabinet se haba ahum masi hanjin na public kano da domain da high gra ba adu karama matam da tawda ge haba question sima arise tawi ani subada mogi hojiki tai yanada ba se masi akoi na panghai hairam ba nalam tre hojikti yanada ba si mapan thokna openly aham da di as dissident ko bolete du leite koi kai leite haram ba si kondang da di tasengna mo yanada ba si mayek sengre adubu hojik karamba thakta leirige si asine ba laidi hojik phawda aina yengjam matamda hanagi laina du bawdi kharang keno khatang handok mali aduga tawbagi di khongsi saru tektana tina sokhiba sidai bandage ga tawdana whatsapp ka thadana kogi kare na social matam da tawbase masidai sida phabadi ya adu China di leyaba aduga hai singdraga di marak du da amusu hane tekpa khongdo amusu tekpa yaba maram aduna chief minister amasung magi cabinet leiriba mayam sina hai singna chathadragadi hariba ariba leina se samna bp hobagi hidak thara tawdo adu maina bp di dum leiba adu control to leiba hafta leibagi phim ni lakadori se pure ai oyen logde ade ma reshuffle se chief minister na habi matuna soidna tawam thoi sine in kanjari se adu mana muk to e hana handok khraga di yare hoji pawda handok tamni na reshuffle se hoji ki assembly session anuba tawgodori se sigi mamang de khitang thajaba wali maram di as a matter of policy aduga sigi matung gumda lakwa yan khali on other side mantri yama lokthok loksin tawbagi hoji ki 10 schedule ki anti defection law ki Shri Sam Kumar ki wapam chidi lakadori ba tarik tara tare se tang 3 August ki ko adi assembly mamang goi dori majeida akoi speaker na kari phim lakadori no haibi yang kanda madu aida mu any political change lakko laktabra haibi sini yang do aduga taseng namak hojiki leipa ki leiriba irang phalang tawri sida hojiki khaitang taichin madana amaga pulam da base masingarang full cabinet member ga tawba aduga center gi mantri akoi leader am laktana BJP gi ming chanbagi khotbagi tawba sida madui mamang da su akoi afaba good sign amadi urkhre aduna manasu yam harauna biren government se mapung phana mayamna sogolli ga bi tai aduna aina khanjabada hoji phawbodi khara nuaina da khara do themdin narga kochin narga hoji phawdi settle smoothly kaitang hanjille hanai loje santi gi film kitang hanjille yamna akoi puram pungpha phaba mati natri madu kari amuk lakada ge haibadu di tambang amdri haibni ojani maichan da thamjage same question da dubu za sarana thamiri wa pham phabadi yai adubu China di laini haiba question yam phajaba ma pibiri masi ta sen yeng kan tamda laiba madugi nungai na da mayam du hek pak khudak ta kopang ngamdra
yam sang na sahi ani makai gi government am lak matam da sahi ani government am lak matam da pena da badagi atu kuina tha ma ni chen thok tana mayam MLA mayam chen thok tana le re ale manung da crisis mayam am thoe adagi thoi ba mayam chi crisis political crisis tana tana maning lebak ki oi irang da thoe lebak ki irang da mami ta de habigi tongan tongan ba CSO sing aduga individual sing claim tawri bani masi mata da मंत्री मैं मंत्री पामनर गाँव ले रहे हैं ना अदुबु मरक सिदा मु ओवरड्राफ्ट RBI बैन तौखिब मता मु लेरे अदु मतंग दा मु अखोइगे ऑनरेबल CM ना हाइगे बस रिशफल तौगने है वापम जिदा रिशफल ओइगदरे ओइदरे मिनिस्टर पोर्टफोलियो सतोकपा इवन फाइनेंस पावर वर्क सतोकना मदुगी कैंपेनिंग अमा तौबई मो अमा लाकपा म्याम यानदबई मो अमा उगी बजे हौजिकती स्टेबल ओइरे हाइबि लोबो याब्रा हाइबि कोंथांगनी करी विजन लई बसी मतन करी ओपिनियन लई ओजानी माइ पॉलिटिक्स काय तारे गवर्नमेंट अमा चलाइबदा सरकार अमा चलाइबदा खरा डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन मनुंग पेन द बायदि सी क्वाइट नेचुरल यस सी नेचुरल प्रोसेस ने बसिदा अमा वर्स लोयन अमा से अदुग नेचुरल प्रोसेस सुम होंगदब ngамरोय दब जाला मणिपुरी फिल्म से अदुदी मान अखोय की दी बीजेपी की ददी थोदोना डिसिप्लिन दी मेंटेन तौब ताबनी आइगी लनाई ओपिनियन हाइदी सरकार अमा चलाइरिबनिना मयाम खंबी रुंगाई चम चनम ताइरा हाइदी सरकार इलेक्शन तौरे अदगी वोट कानरे अपाम्बा अनिंगबा मोई एम्बिशन मयाम लई हदकी गवर्नमेंट से अखोई बीजेपी की गवर्नमेंट हाइतारे सी खरा अखोई द खरा खैतंग मौसागा मानदब गवर्नमेंट खुदसेम हाइतारेने मयाम येंबिरो बीजेपी की कुनमाथोई काय अदगी NPF की मरी काय NPP की मरी काय अदगी तृणमूल कांग्रेस की मकाय इंडिपेंडेंट मकाय अदगी अखोई करी अखोई रामविलास पासवान की पार्टी की मपाई सिना हम मरोने LJP के मकाय सिना हम बेसिक फाउंडेशन ने अदगी कांग्रेस तकाब श्याम कुमार साहब यावरगा अखोई गवर्नमेंट सेम की बने अब मसुमानदा मयाम पुंजन बदना सिगी कॉम्बिनेशन मता सिदा कॉम्बिनेशन सिना येंबदा सम येंबिओ को NPF की मरी काबदो मंत्री अमगत पीरे या वरी भजेबा अदि NPP कंडीशन पॉलिटिकल सर्कमस्टेंस ना कंपेल तौबनी को अदि NPP की मरी दो लोइन मंत्री पीरे सिना सिंगबा अखोई BJP की दा कुनमाथोई कारे कुनमाथोई काबसिदा यामना सीनियर ओइबा खोपा मंत्री पीबदि याबा सुकांबो दम यावरियबा सिगुम्बा मयाम सिना खैतंग करी हाइतारे पेनदब खोरदब लेइबादो अदुदी इज क्वाइट नेचुरल सी मंगना पॉलिटिकल क्राइसिस ने हबदी अखोई BJP दि लौजदे सेंगना हारदा अदुना क्राइसिस नतबनिना ओय अखोई दि सेंगना हारबदा पेनदब लेरसु मनुंग खरा लेरमबदो मपान दि थोले को अदु खितंग नुवाइतबदि फावे मपान मक्ति थोनिंगदबा अदु थोखरे कैसु काइदे अदु मुई ngamnaba होनरिबनी BJP की मनुंग क्राइसिस मक लेदना सरकार से काइगनी खोकनी है लेबदो अदुदी कनागुम्बा हिंग प्रेशर यारक्तना गवर्नमेंट अखोई सेंट्रल गवर्नमेंट ना अदगी BJP की हाई कमांड ना असेसमेंट फजन तौरंगनी खले आई असेंग थमजरबदा असेसमेंट फजन तौरंगनी हाइदी चीफ मिनिस्टर जीवो पामद्रे हदना मयाम अमना कन्ना लोबी तौबदो अदुसी असेस तौरंगनी अदगी सोम नाकन की बादी विवादी अनिमकी वा तारंगने अब अद मोइगी मेंटल मेकअप अमदी लेरंगने अब मेंटल मेकअप लेरबसु हुजिकी मतमदा खुदकता लीडरशिप चेंज तौबदा मरम चाब्र चादब्रसु अदुगी एसेस अदुगी पोची लीडरशिप क्राइसिस आई लोइगे क्राइसिस मगदती क्राइसिस नती हाबिदुने क्राइसिस नती दुदी हयें करिगुम्बा सेंट्रल लीडरशिप ना ओय हुजिकी चीफ मिनिस्टर से सिंदब याद्रे हारगदी they will decide maduda ujigi akoi na mayam na dissident decision hari akoi da dissident ji hajening de madu akoi BJP de dissident hajening de media na yam na nungai boi na palle khabar sinna na tobra phaja na igre ba ko aro to aseng mam nong to bu thobok te gi di khabar di ibsna khari hele aba henjan na thok bu yawe ba ko khabar na khanan bu yawe singnar da adu gi expose toksan ba adu makti natte akoi di हौजिक मयामना हाना
ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯊꯥꯖꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯦꯁꯦꯁꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯐꯝꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯒ ꯀꯔꯤꯒꯦ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯐꯝꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯄꯨꯂꯞ solve ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯀꯣ ꯑꯝꯇ ꯑꯩꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯦꯟꯁꯟꯕꯤꯌꯨ ꯔꯥꯎꯟꯁꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯦ ꯐꯝꯃꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯣꯠꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯩꯒ ꯁꯔꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯅꯍꯥꯟꯃꯨꯛꯇꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯝꯈꯤꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯥꯒꯁꯇ ꯌꯧꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯣꯠꯊꯈ꯭रे ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯔ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯁꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯣ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀꯃꯦꯟ ꯅꯨꯡꯕꯦꯟ ꯄꯤꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯆꯂꯥꯏꯗꯗꯅ ꯈꯠꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯐꯝꯃꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯗꯦ ꯍꯦꯞ ꯗ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯦ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯩꯕꯨ ꯄꯥꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯂꯤ ꯊꯝꯖꯧ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯇꯤꯡꯗ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯨꯅ ꯀꯥꯔꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯣꯏ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯐꯤꯀꯜꯇꯤ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯐꯝꯕꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯔꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯂꯩꯇꯕꯒꯨꯝꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯥꯕ ꯌꯦꯛꯄ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯐꯤꯀꯜꯇꯤ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯁꯨꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯔꯨꯜꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯤꯡꯅꯔꯝꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯁꯦ ꯐꯝꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯀꯥꯏꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯨꯝꯗꯤ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯦꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅꯤ ꯋꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯑꯋꯥꯔ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯡ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯦ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯂꯤꯕꯅꯤ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯄꯨꯡꯀꯥꯏ ꯀꯥꯏꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯗꯤ ꯑꯥꯏ ꯀꯥꯟ ꯁꯦ ꯅꯣꯕꯣꯗꯤ ꯀꯦꯟ ꯁꯦ ओके क्राइसिस लेते मसी यामना अद स्मॉली चली फजन अदुम तोरकनी डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन अमगी मनुंगदा लैबनिना मदु अकाई अतोय थैदोप लेते हैबनी ओजा रविंद्र द पॉइंट ऑफ संग खोगी ओजा निमाइचन सेट खिबम खक लैखरे खबर द याम मीडिया द याम फ्लाश तबई वाफम मखक लै मदु पॉलिटिकल की ओइनदी इरांग जी याम सिदा बदु मीडिया ने हेन एक्सपोज तबई वाफम मखक हाइफेट पनबिगी मदु कदाय बौद मदु थाजब याबा पाउन अदु मरुइना गसागी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेते हैबसिटी तोंगान तोंगान ब ओपिनियन मैम अम लैग्रबनी तसेंना उखुलदा फंगिब कैबिनेट मिफमदे होरगा ngasi bawda ngarang bok phangibada amukta mesing suna punba nate kwaram phai phade haiba pham lei phaba phada baduna madugi rules natraga su punna soning madu wafam oram basu yai du ngarang sim cabinet minister 12 famaga punna join kano mi pham phamaga tongan tongan wari myam lori maraksida suraga amukta phangidri bani masaida media na natraga akoi karai ta tongan tongan organization singna mamang su yadi ukhulda ani khaktam adubu समायना डिसीजन पु हाइरो अम बु हाइरो असोमदा चलगा राम मदुदा अखोगी सेंट्रल लीडर मयाम लाखरमनी राम माधव अदुगो बीजेपी की सेरन सिगी लाखना तोंगान तोंगान मखोय मयाम थेमबगी वफम जु मयाम लोय ताना किबिनी मसिवाइदा करी हाइबिनी ओजानि माचन हारिदा पुनमक सुमेन लौबा या 100% अखोगी पावलदा दुंसित सितन उना लेंदे है अदगी मई उफीने कुपगा थम यादे है करी मखरी तौरे तौरे सि उखरुलगिदा तरुक लाक्ट्रे अदो लाक्तबदु सुटी लौबदौना कनोदा खोगी मोबाइल दा मेसेज थारई हाइबा अमा अनि यावे अदुगी मतुंग तारकपदा ngarang gidu natana masing suna amuk ta phamde taruk manga taruk tariet phau aduni जुलाई कुंदा फंगी बसी डिप्यूटी सीएम केबिन पीडी मिनिस्टर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर अमदी एजुकेशन मिनिस्टर मखोय खतंग फंगी बनी यामना मसैदि याम चनु ले अदगी ngasai Ramathop ka atopa leader amka laaga classic hotel da chief minister Biswajit party president adagi tongan na unadana punna unadana tawri miyam dubu crisis leite ka mai haidunu okay adagi tha June dagi na hojik phau manung sida Manipur bhavan da leiba MLA mayam mantri mayam sibu moi sida mathau leitadana ada leiribro तदगी अखोई लीडर मैम उन्नदना खोनदना तक्सनदना तौरीबो मैम दु अखोइना एग्जागरेशन तौई वाफम थुरुपा लेते असेंबदु पाउ तमजबनी अहेन बा हेंजिन बा अमदा लेते खबरना अदा खबरना सिनब वाहिदा डिसिडेन ने सिनब यानिंग मिसु दुम लेरमगनी यानिंग दब मिसु दुम लेरमगनी अदुगा सुगुम्बा कनोसिदा हानदगी हौना डिसिडेन है वाही से अदुम सिनदना दुम लाइ सुगुम्बा गवर्नमेंट मनुंगी इरांग लाको मतमदुदा मरुइना लाक्तोसि
लीडरशिप की क्राइसिस लाकदो लीडरशिप छिनबा छिनदबा लाक्तोनी कदाम फजबा लोंदा प्रो सेंसर का हाइबसु दुम यावी मसी मोइना दुम हाइजबो पोनी डिसिडेंट हाइबिनु प्रो सेंसर हाइबियु का हाइबसु दुम यावेबा अदुना खरब फजई का गायना अदा मसी दुम सिना दुना लाकपा कनोने तामनी अदा क्राइसिस लेते हैं यारोय क्राइसिस लेते हैं यारोय लेदननी तौरे मैम से खबर सिना भी थबक दंते नते नते खबर सिना भी थबते खबर ना हाइजिन बनते ओके ओके खबर हाइजिन बनते मदुदी करी मुखर थोकरा है जाने माइसा ना बीजेपी की पर्सन अमो इना बीजेपी सपोर्ट ngang बै वफम नि मयामदि लोइ खंगने है वफम ने ओजा लेहाउ ओजा सरसन थमजरम के होजि पोइन नि सिनी बीजेपी की क्राइसिस लेते खो इमुंग मिंग प्रॉब्लम ने हाइबि वफम ने दुम लेबा अदु मयाम उरिसन तोगान बनी था नि आदा पाद लेरबदु मणिपुर की मयाम खलग्रा लेरिब्रा अदु होजिकना मु यासनरी से that is good sign of political scenario adu itarga sumaina mahang yum matam sing mekhat pang ngotori ba ha question ama mayana question hangnari adu masat marak sida yamna landmark ha tare akoi RBI gi ban lakhiba matungda tongan tonga department sing dagi phan lana sinarami ha gi wafam ama tholok padagi even honorable minister tongan biswasit dagi power am su works lok thokiba loina na deputy minister dagi finance portfolio lok thok minister pulak paishan gi basi June 14 dani si matungda anoba development amuk di lakpa yai lakani haibi wafam su leiri madumapu hairi bang sai tongan ba political leaders sing laktana manipur da nainer ba aduga moi khoina satna toro mayam sina political crisis su tok thokle habadu oza sarki wafam na kari opinion lebi an bada sai gi kanosima haijage du hojiki potudi hojiki leibak sida lai sidi aikoina huran baga mapu ga se yumbu ga huran baga ani se chap managi ba matamda masi case bhap ta darba doctor komgol gi matamda di huran babu pharabadi kanana bichar tawani habasi madhabi da doctor komgol hai ba madadi huran babu phabai wana ba hojikti yumbu ga huran baga ani se managi matamda kanana phadori no ba sini lakadori aduna hojik government ki leriba financial crisis kari kari hariba mayam se masai da yumbu se kanano do hural lisna kanano ani se imung amto waramaga diam danger orane ba adudi madudi kona inquiry kage la ani sigi issue sida masi khana ba se miku amada yararoi aduna ain ngasai hajari ba isam chamba khudam amdang pijari sini imung amada kanana horino kanana mangalino kanana mapu orino kanana karino bi khus angino madudi imung gi wa duda kanano haibase thibada lurani hajari ba sima ani subada ngasai gi अखोगी श्री रोबिंद्रो मसुंग अखोई डॉक्टर निमाइचान हाइबी आइगी ओइबा व्यू खिदंग पिजगे पॉलिटिकल क्राइसिस हाइबसे हाइरगसु तसेममक्ति पॉलिटिकल तक ऑफ वार अमदि तवरेब थौरी सिंगनगर हेब कला नंगमगे से मपांगन खरा सोनबदुना फेल ओइबा तुबा मपांग खरा कनबदुना हाइ सिंबदुना ngamba adagi नियम कानून ज्ञान मान सुमता तादने को यौसंग दांगांग सिंगना म्यूजिकल सियार बम लेदाय योरो खोंका द चप लेप कान द मामान तो पमम द फमनरगा आगंबा खरा कनबम ने हेक फमगी बदो सुमाय तोदना मंत्री खंगदे म खंगदे सेंतम द खंगदे संग लेब खंगदे मयाम सि मरक कांगबु खरने हेक मफमगी बा सुमाय तोदना अखोगी मंत्री सेंबा खोटपा लीडरशिप काइसे म्यूजिकल सियार गुमने खल्ली पॉलिटिकल क्राइसिस हाइबा ओइगे यो ओइरोइ तु तक ओ वारम दि लेरे तक ओ वारदो हौजिक चोकथरक्तना मोय पोथागिबगी चांग ओरम याय अदुगा रेस्ट तौरमबसु याय अदुगा रिटायर्ड हाइबसे मदुमक ओरम दबसु याय अदुना मसि माई थमजनिंग अदुगा हौजिक लाइबा फिल्म सिदैदा कोइगी खतना चैनबा बुदि मोय तसेंग हाज श्री बिरेना माना ख्वाइदगी हेना हाइ सिंबा मदि ओरम थोपने हौजिकी गवर्नमेंट सि सेफ ओइना बोनबदा मरमदि सही 35 सि कांग्रेस की श्री इबोबीगी गवर्नमेंट सिदैसिदा थांखांग कयारक्ता MLA कयाना इबोबीगी मायोक्ता गवर्नमेंट की लीडरशिप होंदोक्नबा याम कन तौगी अदुबु करी करीनो उपायम तौरगा अदुम थिंगी हाइजरिबा मतमदुदा मसा खरा वारमबदुसु कनागुम MLA नत्रगा कनागुम लीडर खरदी मपांगन कंखलक्पा मसक मतो येंब नुंगाइरपसु यावी अनिरक सुबा मुक इरांगदा कनागुम्बा अमन अमुक मसा खरा मुक कंखलक्पा कुचु कुमेन खरा थोरपसु दुम यावी सुमाइन तौदना मदुगी सही 30 एक्सपीरियंस है श्री बीरेन ना खंगम थोई मदुगी फॉर्मूला दो मदु इराय लाइना बीरेन ना कावरमगदो मानदे कली मरमदुना मसी सबसाइड तो भाइबसे मिनिस्टर अमोना श्री बीरेन दा मदुगी हाइ सिंबा खुद पाना लेथोक लेसिन से खरा मयाम देदी हेना सिंगमगने कली अदुना हारिबसे मतम खरदी मसागी बीपी हिदाक चाबदौना कंट्रोल तोबो याय अदुगा हाइ सिंगगदी
लाइफ लॉन्ग अदुम फजना हिंगबसु याय न खंजे ओके हाइरिबसे पॉलिटिकल टग वॉर अदुग म्यूजिकल चेयर की बतांग अमदी मणिपुर की हदकी असेंबली सेशन सिदा थोखरे हाइदी हदकी गवर्नमेंट सिदा दुम थोई ममांगदसु लेरमबे याय बट मसीदी पॉलिटिकल ओइबा सिनेरियो दुम थौदबा यादबा मान माना पाम ओपिनियन फोंदोंनबा अदुगा पेनादबदी दुम लाइगनि हाबे ओजानी माइसान की ओपिनियन दुम लाइदबदी नते अदुबु तौरिबा अदुगा यामना स्मूथली सलाइबा याबा स्मूथली लेबा याबा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेबा याबा मफमदा सुमाइना तौरपसिदा मयांगी प्रजादा करी खन्नरिगे हाइबसे होजिक अमुक अनौबा मायोन अमदी लापदी लाले मरक याम तेदक ब्रेक लोजक ब्रेक मतुंग देखो याम थंजरगे पेक न्यूज बो मिंग तादुन लेबियो ब्रेक मतुंग मयाम ममुक तराम नौसरी अदुगा नैनजरी बसी is BJP MLAs crisis really solved आइबनी तसेंगना यारब्रा मयाम थानी हुम वान खानगी बदु ओइरबनी जाने माइ चानी टर्न लाक्सरे मदुदी साइगी हाइबी युम बुगा उरान मगा दु मानबा फोंदोंनदबा वाफम मदी लेनरब्रा अदुगा मसी तोंगान बसी थानी सी मतम से तौबा याबा थबक सिंग होजि मणिपुरी क्राइसिस मयाम ओजा रोबिनो थंबिगे बा ममांगी पीपल बिल 2018 की मथांग अदुगा तोंगान बा अदगी स्कूल की महिरोई सिंग अदुगा यामना यूनिवर्सिटी सांगलब इरांग अमसु ममांगी तामददी लेगरे हंदकी लेते अदुगा जून जुलाई सेशन मतम सी मणिपुरी कोइनदी अदुम करी हाइतारे इरांग थोकन मतमनी अदु इरांग थोकन बसी तसेंगना दिल्ली दा चलगा इरांग होगिबदुना मणिपुर की अदुगला माइओन दु पुग्रबरा है वफमनी करी हाबिंग स्वाइदो जानी मसान आइबाही के खरदी लूरे हाइदरो लूबोजु हाइगद्रा लाइबोजु हाइगद्रा यामना काहेना सिदा ngang discussion to boje da mayan da pamri dia dugi posini hoji anu ko lak posini no development lak posini mayam ri am pamungani adu mo sa ina hajeri do BJP is a disciplined party discipline ina loina punduri me ba aina hajeri akoi gi sarkar ai ju kuina ai mantri MLA kuina werame minister ju khoro werame even in our time angang oina akoi Chief Minister PN da khota bagi lei da koi yo to wadum koi leadership ki makhara yawram me ba ko ro yawram is can of within the discipline within the framework of the party constitution loin tauba aduna aine samna haning je sigum magi sarkar gi da masai gi aigana takpi ba tug of war musical siar je सरकार any state da swing bi ko any state da akoi yumthang na state sim sum jing bio atop state a chong chong du jing bio ba political tak war from the beginning adum lei ne ekta bahut loraga sarkar hemba regi leadership khanma matam dagi tak war adum lei ba ya everywhere almost everywhere ado akoi gi handak gi sim akoi gi je वो यहाँ ना मनुंग रखर ले रहा है तो मपान दिखर ठोक रहे दूगी थी आई कन्फेस तो जगह को आएगा खबर न याम का है ना आई में जो पब्लिसाइज तो बुरु याम नहीं हेंबा है तेरे अदुरम मणिपुर प्रजाति याम न खंगी भी वानी खबर न है बुरु लाली जो है जनिंग दे अरे सिर्फ चुम्मी जो है जनिंग दे दुरा अकोई खरा खैदन पब्लिसाइज तो गिबा कोई मनुंग न थुप न तो बिया बदो आहा बदे याम तोर मदो मपान थर थोक पुदी याव करे खरदी अदुना City quite natural process in a politics. Okay. In a government. BJP की मनुंग यो वाफम ददी अदुम लाइरे अदुम अपो जिसे BJP की government leadership की तोंगान crisis sama लाइरे बा अदुबो party की crisis sama है बतारे मधु कोई की समना है बता तोंगान बा mixed government mixed political parties जिंगे LJP की यावरी हो जिसे NPP की यावरी NPP की यावरी even independent यावरी अदु मसीदा मसीगी पोसिदा दी NPP की सुदुम कीना लालो तुम तौच देन मीन्स कोई करी हाइब गमद्रग सु थमो दे तुम वो मग लाइबा एनपीपी की सु खर लाइबा इवन डिप्टी चीफ मिनिस्टर मसाम जागी कनो लथोपी मतंग दा कोई फाइनेंशियल पोर्टफोलियो लथोपी मतंग मदु मदु चनब यादब नत जो कैबिनेट वारे मक्ति नते एंगोन दगी लथोकी बदो हाइबो खम जो अदुम हागी बसु लई अदि मतुंग द मयान खनगी बसी एनपीपी की एमएलए मिनिस्टर सिंह जी खर लथोगा एमपी द सिंगदर हाइबो खम जो लई अदु मसी पुलप सबसाइड तोग्रबरा चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर न माना यामना हिसिंगना rule tograba oza Leihaothabam Saaratchandra wafam da madu phajana mana yam sangba long experience tuna ma solve tograba wafam da amuk lakhidra hai wafam da kari abi ni je chief minister na ko openly hai tare ko openly cabinet reshuffle tawni ga na hai gi ba leiba adagi party gi manung da su khara some sense of feeling ama leiba hai tai कदाई दिनों खर कोई मंत्री पीभम थोपम फंगदबा फॉर एग्जांपल एनपीएफ की दा
mi mari da minister amutang pi base masi maram chade de BJP su phil tawe ba ko moi de ani pi bom thoe je madu commitment leiram ngani ai magna di pi budi ngamde commitment du commitment leiram ngani khali ai khanda chief minister na madu gi commitment choidna leiram ngani habse ai khali adu maina sum yeng bada cabinet ri safal lam tawraga mayam ji apen pen da karse khara loisan gadra haina khanba amati lai seng na harda adudi khanba lai aduga completely ngasai gi mayam na ihou tawraga ai leadership change tawni kone tawdo completely loirabra khot kharbaina hangba question dudi aduna khoina khumba su lugani seng na harda ai mangna madu ke hojimak su haiju hainingdi ko mara aduna madu hojimak leite hai tare leadership change wi wa leite we akhoi gi high command central leadership na both parties ngasai egan takpi gi ba sidara madhav ka laaya koi ajoi jamal ka laga organization gi koi central leadership sing laga sida each and every MLA loina unar ko wari sagrabani minister loin unar sagrabani adegi honorable chief minister gi unar wari sagrabani honorable chief minister gi point of view ju khangrabani ata other side of the group ki point of view ju khangrabani ba then adu matungda muka ada Delhi da koi gi national general secretary amada mu sinadra mo si yam kana law adu loina mayam khangra wani aina haibagi wasunte loina Manipur da loina khangnare adu marakta mayam ji chatna mai point of view jo opinion thamnaruga adu mathang ta bada kari haitare politics haibidi akoi nawai ngasagi chief minister change tawno ba yam kana khoi angang wena leadership anjing matung le yawdo yamna sa chawe ba ko thu ne ka tawdu bai ninge ba yade ba sengna har chief minister ama change to ba se yamna arai ba dinate ba it has to take time adu lai aduga yamna thuna sa tawbududi lan ngene ba aduna yamna lu poni arai ba nate aduna madugi potudi torok pa yai torok to ba ko na haibu ngamde as of now hojiki di akoi hojik shanti wena lere mayam yasanare hai tare ne kana cabinet mi chude khote du phare adu mayam hai du ya jarage chude bi maram di aina su khangde aduga sugidre anirak laga no sudabi maram ji cabinet matang dan laitaba absent oi badu sudabi adu sudabi absent waram basu yai mapa laide kana gumna hakchang ngamdre khotre adigi karim ka dai su minister oina cabinet tawda ngasi talle chaning dre ai wakhalam dei chatta basum yaugi ba sometime adu gumbo waram basu yai adu makti na tre hojiti ngarang cabinet phangre loina phangre adu hana khara difference lai kholi Manipur prajana urambado adudi ngarang dagi di madui kokra breng khandi ngarang kokra breng khali ngarang kangla manung da thagi pa u pa bi na everything aura kal da hena phaba gamen am stable oi gamen am so ino za haje hana Manipur prajana khalam je sarkar je function tawde ko hai pham tan munal lei am tawina haibado madu matam khara leirure adu makti hoji makti leitara prize ai gi opinion ne ba ira mayam na leitra leitre haina khanbiru habdin oza oza sarat kari habini side di si habini ba oza ni machan gi point te kari lagi spokesperson na moina mase habam thopani ai isagi imungi nataga ai gi leiba party du gi government se masigi mayokta ngangam thokte ngangning ngasu ngangba yaroi adu ai khoina mapan de khoina ujari ba tawli ba sidai da phagal ai ba development du de khoi udaba yaroi ai khoina government si kai ga dore khol ka dore Shri Biren ki leadership se change tawa dore gaina khabar da mayek song chong phong ga pangau da harau jaba sa kap am thak pa gi cha kap ali ga tha ga nungai jadana kono ko log jaba mi su leita ba na te ba adu ga government sigi phim ji da masi gi irang ji leira ga di koi leibak se kangkhong chai ba tare issue mayam ma koi mang da tari ba se masi solve to ba maroi gaina leiri ba sidai da in general khan ba mi kaya am su lei adu ai koi na apun ba misang mi khai nai da ba amoina yengja matamda government se stable lo hen bai ba se government ki manung da kangkhong chai ra ba government ti leira ga su manung da kangkhong chai na kot na sum thabak to ba yadra ga di mase akai ba la kani aduna hojik lai ba di ta seng na hara ba da BJP ki manung da ngasai ki manti adu du bi yasu kar kari ki moina du oi ba adagi ani ka ba na du oi ba amaka ka ba karam samna mathanda ka ba na oi ya ba mari ka ba na mari oi ba ga na
adom the paraga di arweba BJP government kamai tong hingi ge se masi kauroi da bana ba ai gi haurak pham kau bai chumde aduna BJP gi chief minister ma phanga bana ba aduga party government su maming leite ba BJP led government BJP government hai ba madugi common program leite ama leite BJP ne nim lawe ba masi dai khoina yengdori di hojik ki leite ba se am ingna shanti hoye di BJP na भारत की लेरिबा नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की मंग से मसी कायदनबे दमकता बीजेपी की हम एग्रेसिव ओबसो खरा हंदोक पताय बीजेपी की ओब काना बसु लेगनी होजे कोनी येंगदोरसि नरेंद्र मोदी ना हाई बम लेरिसि अखोय कोलिशन गवर्नमेंट से तौदबा यादबम लाई मरम एनडीए बसे सुमनगी एनडीए से इज सक्सेसफुल मॉडल ऑफ कोगी कोलिशन टू मेक ए सुपर एनडीए आया बमान एनडीए से सुमनगी को कोगी मॉडल अमा ओबगी मतकता सुपर एनडीए ओगदमने से कोलिशन जी आमने एनकरेज तवी अदे अमना मा की वाखंदा रीजनल पार्टी सिंग करी करी मैम से मसी का लेरिबा बीजेपी का पुल्ल कांदा नेशनल एम्बिशन प्लस रीजनल एस्पिरेशन नारी से रीजनल एस्पिरेशन से नेशनल कोगी एम्बिशन से मसी द गवर्नमेंट सी सेमिनदना हिमिन से बने अदुना बीजेपी मनुंगना अतोप पार्टी मनुंग से मसीना गवर्नमेंट यावंदबा मोय ngaतना हजिकती मपुंग फारे कांग्रेस दे निपान ग चोंसिलकपदुने फुल लोरे मोगी हानगी तरा कुमा थोइदुगा मपुंग फारे रोइदी लोइनम काउथोसी हाइब खनब मीसु लेतब नतेबा मदुमक्ति खैतंग हेनमली अदुना अखोय हंदोनजिन खरा मल्टी मसिंगदा हंदोनजिन खरा तौलबदी कैसु काइदे मदु यानाबी मखा हजिकी बीजेपी की मतंग माजी इवन प्राइम मिनिस्टर दे होरगा मणिपुर की लेरिबा सिचुएशन पाव याना फजन स्मूथली दुम लेरि हैबनी पब्लिक दी अदुना बाजु लाई अदुना अखोइना गवर्नमेंट से इंगना लेहन गे हरगदी हारिबा कोलिशन की धर्म से ngaक से अब कोलिशन की धर्म दु ngaक दना अखोइना होजिकती मपांगन कले अखोइगी मतंग दे अखोइ हिंगमिनगी बमयाम दो लोइना काउथोकनी हाइबा वाखन जिमदी बीजेपी मनुंग लेरमदबती याय लेरगसु मदो खरा तोपा अदुगा सोमद कोलिशन कामुलसु हानगी गवर्नमेंट सेमगी मतमदुदा मोइना लौगिबा रोल दुगी खरा हंदुओगा हंदुओन खरा तौनरकांदा लेरगा कोलिशन पोजा होजिकी हारिबा मतम गेप लेबा मतम सुमाइन चरांग ना थोकी मतम सिता वालहौबा तहुदबा थौ मयाम दु पब्लिक ना पेलो मुदाय थबक तुदी पब्लिक ना पेलोय मसीदी समना हारदा पास इज पास हौरे मरम जमु हंदिन याररोय अदुना अखोइना गवर्नमेंट सी तबक तौननमनि हाइन मतमदा पॉलिटिकल पावर अमा माय मागी डेमोक्रेटिक राइट तो मदु अखोगी सामना हाद मेजॉरिटी कमांड तौद्रगदी लीडरशिप से चीफ मिनिस्टर से ओबे यारोयबा सेंटर ना यारी आईदी आई मतिक चारी हाइना लेबे यारोय माक एज ए लीडर मसागी ओबा पॉपुलैरिटी दुगी मतकता मागी मेजॉरिटी कमांड तो बताई सेंटर ना याबा मियम सो बताई कोलिशन की लेरिबा पार्टनर सिंग याबा सो ताई ऑन अदर साइड मागी पार्टी मनुंगी होबा एमएलए हजि कुनमाथ होइसे मसिनसु या बताय बदुना चीफ मिनिस्टर से आराइब नते याम एंगल पुनमक्तगी मतिक चार कान मा से चीफ मिनिस्टर ओइगदमनेबा नाकलम होगे आराइ चीफ मिनिस्टर नेना सुम फांगखों पाइदि दि यारोयबा अदुना श्री बीरेन हजिकति मा मेजॉरिटी ओइदि हेने का मतिक चाबा ओइरि हाबदुनी ओजा रोबिंद्र थमजनिंगी मदुदि ngसाइगे खाइरिबा मयाम जी मयामना ओपिनियन पिरकबा मयाम सिना अदुगी महांगना para phagibra government para pharabra public na tauti haiba yaning haiba sarkar kaidore haiba mayam sina para oiraga smoothly chale haiba ofamdu laktori bajani mai changni haibi gibni madudi kaidore haiba sina para du moi haibni oja robindro event mota kari leibiningi aduga leibi aduga which nasai haiba distance legi base oja sarana budi haibiri madu mangi matam di men khatpadi ngamore du upai di leite adu kari tauba yage haibdi yengba yai haibni adu kari hen lamjing du yang na senjan mathau tabra tongan ba sotha horba bill sing hajik drought isi like ikang thopoi wafam su mayam ju pathang sahi da kari oidonu khangdri adu matang hida tongan ba mahoi honadana mai laikai da pam puthadana kotana public ki crisis to di mena badum honadabdi nate honadra khoina mapanda leijeraga su mai magi workers sing aduga khang hai mayam tawtana akan ba kano di sagale hai batare adu bu ngasai gi jun july gi thaji manipur gi hausi adum togan ba mamang da su even history ko era ba june 18 june thada thokimne tongan chai gi adum tho laiba handak ki sidi taseng na hara bada se khoigi mapanda mayam sin hi political crisis na sakna gra bai bafam ne kari opinion lay jara bin saida हौजिकी ओइरिबा फिबम से हान लेरंबा यानदबा सिंधु सब साना यानदना नुंसीनरा इब्रा नत्रगा फिबमना मतमना याददना तौरेब्रा इब्रा हाइबगी कनोसी हौजि फाव चपचाबा फाइनल ओइदे मसिदा खितंगा कोइना लौबा याबदा
ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯕꯤꯁꯣꯔꯖꯤꯠꯇꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯛꯁꯀ ꯀꯩꯅꯣꯒꯗꯨ ꯄꯋꯥꯔꯒꯗꯨ ꯍꯟꯖꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯅꯔ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯋꯥꯛꯁꯀ ꯄꯋꯥꯔꯒ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯨꯛꯅꯕꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯇꯁꯦꯡꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤ ꯗꯤꯜꯂꯤ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯌꯥꯔꯄꯣꯔꯠ ꯆꯠꯄꯗ ꯂꯝꯕꯤꯗꯒꯤ ꯍꯜꯂꯒ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯀꯧꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯚꯔꯗ꯭ꯔꯥꯐ ꯇꯥꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯣ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯀꯧꯔꯒ toman maral mayam sinagibado committee siyem na kodo matamduda chief minister su mai phamse kannana bo honabada hujiki kanoje khulai oni sinagibne finance tai lawthokkiba lawthokmiase ado hujik landu loire nungsinare hanjan biro hanjan butaba hanjalaga de o mosi yadara male haibo ma may kitang clear oi ba lakadwa adagi atopamna party si national party ni na sigba warepsi swaida lawba yate ada Delhi na lawbi ga dawni ministry reshuffle to busisu akoi ki swai ki chief minister na party na ngamde asum ga aya bam jangi moina green signal pira ba go et haira kandu da reshuffle to dawni asum tawrunu haibada aina haijiru ai reshuffle ti tawba amuka na taram nong seri technical issue khara leibadagi marek khara logzare madugi damta mayam nga pigani Robindro makha sathabi hojik technical issue leibina katang kana tawba amutang hanbiu ta daba yarom daw male hojik kano ke aina lakchani wafam de lariba government si center gi akoi gi national party oi banina warep se manipur da lobungam de Delhi na lawni okay adagi ministry reshuffle to butarabusu center ga ayaba ma center na tawro haina haidragadi saidi hatta tawninge na tawba da bari mantri ohining ba kangu sisu aina hapning ba mido yata hapa ya da ba adugi de makta oi be ai mapa da salaga wano ma sanai haina je tawje minister wasak lore aduga kano de koi expansion ni kram kan to Delhi chalu gi da haije haina ro bo be ai oi da be ai Delhi da umtang chalaga laga tawnaye ba marbi ga thaidok thaijin gi posu oram bi ai oram bi haningai su leite aruna aikoina thajajabada chief minister na to musi ohening hai tar asom gi ayaba ma to musi ohelage haibagumba ama khakso haina ba ma leiramuni khali ma asom da matak to moi leibani na adagi marak sida haujik laibo wafam haujik laisi yanari si tasena yanarba yanadribra phibam na tangai fadna yanaribra khana ningai oi do sing do pio khana ningai oi ngasagi lal siga mari lenana tawgiba thabakni akoi gi bisorjit tagi portfolio ni lokthok ki deputy cm di finance ki base overdraft tabadu ki kanu do da gi tawgiba okay yam phase ozaro bidron thabiri sing sagi irang du number mo raga madi ukal wena na bagi tonga tonga upai means myam sin lagi as a leader mo ina matam sana mai khulai thagi ba zani wa chan thamjiri hai bi wafam sida hojik amuk su mayam paper da su hainari dum anauba nate hojik hairi ba portfolio sat ki basing di hanjalani hai ba BJP manung gi di BJP na ta MLA minister dagi deputy CM dagi finance di hanjan da ba ya hai wafam da bi masi political solve si fazana mafum khara tawre haina lawa ya bra ya de hai wafam ni thabiri kari hai bi so as a BJP spokesperson hoina sumna mayam da hai bi wafam da hai bi yam puring tang aru basini usat ni ba ja aru wa jang no ko lu ra soi lai thon ge ko samna da akoi na sum nai na bana nai na bi wani political analyst mayam je nai na ri ni iga thar hoi gumba ko gi khabar gi journalist iga Robindro ko je nai na da mo jo report to bi ya na ko na ba sigi yam na kan ko na ri bne kari fibam la pa ya ozar ado portfolio lok thok base this is the prerogative of the chief minister adu mai sam sam nai hajar ge ko hoi mayam gi mamang da ngasai gi minister Biswajit gi PWD power lok thok kiba deputy chief minister Joy Kumar gi finance lok thok kiba se mayam na di uram mani political crisis mai mathakta horok puduna mar mar lok thok pani na ubirang mani mayam na di madu oiram basu yai oiram da basu yai
ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯧꯕꯗꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯔꯣꯒꯦꯇꯤꯚꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯒꯥꯟ ꯇꯥꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯗꯤꯁꯤꯗꯦꯟ ꯍꯥꯏꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯌꯥꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯗꯦ ꯐꯖꯗꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣ ꯆꯦꯟꯖꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯂꯣꯠꯂꯨꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯄꯤꯔꯒ ꯈꯕꯔꯗꯒ ꯊꯣꯛꯂꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞꯇ ꯆꯠꯂꯒ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯣ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯅ ꯈꯣꯠꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯖꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯐꯖꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯥꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯁꯥꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯡ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯅꯣ ꯑꯃꯠꯇ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯌꯦꯁꯁꯨ ꯁꯨꯡꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧ ꯃꯥꯒꯤ his side of argument or reason ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯇꯥꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯒꯥꯅ ꯄꯨꯔꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯄꯨꯔꯥ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯏꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯁꯨꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞꯅ ꯀꯔꯤ ꯂꯧꯔꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞꯀꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯂꯧꯔꯤꯁꯦ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯍꯟꯒꯅꯨ ꯅꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯈꯠꯅꯒꯅꯨ ꯐꯖꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯆꯂꯥꯏꯌꯨ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯐꯖꯅ ꯐꯝꯃꯨ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯐꯖꯅ ꯌꯥꯎ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯄꯤꯕ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯔꯐ꯭ꯂꯣ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯒꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯖꯤꯠꯇꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯣꯔꯐ꯭ꯂꯣꯗꯣ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕ ꯈꯣꯠꯆꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ or Deputy CM Joykumar finance hanjamba khojamba haibo orjo everything will be decided by the central leadership the party high command loina lepakane ba reshuffle tobudarasu adanta ga reshuffle bu tobudarasu party high command organi ai koi BJP gi wa ama leye BJP gi da ama leye ba BJP gi lubu jate party command ba BJP is a party with difference ama leye ba BJP na luri se मंत्री सी याम न वेनिंग अब फम सी याम न पाम अब याम कन वानो अब कोई तान तालब मधुम वेब फंगद्रे ओके मसिम सियोर मले अदुग बीजेपी की बयान पूरी बुद्धि तोंगा ने हिता लाकने है बनी याम न वानो बगस फंगोय मधु मथन लाकदो बोने है सेंट्रल लेको तो डिसीजन लाकने है बनी लोशला को सरस्वती की तानिंग से या डिसिप्लिन पार्टी नहीं है बनी बीजेपी की क्राइसिस अब लेते अदु मयान उबिबे वानी क्राइसिस ची लेबे लेते बदी मयान खंगबिरो मयाम तोगान तोगान खुलाई म्याम सिनरग स्टेबल होइना भोनबनी मधु वई मधु यामना सुम वाफम मंदी वरगसु ओजाले ओजा सरत थबजनिंग सी जागी तौददे यादना तौगिबा खरा ओजा रोबिंद्रो वाफमदा तौददे यादना हंदकी कनोसि इरांग लांजि लोइसलकपा नत्रगदि लांजि सांगथबा याबै मतंग अदु बोजानि माइचांगी ओपिनियन दा मधु गुममत लेति अदु मसि मयाम से सेंट्रल लीडरसिंग दा पिरकपा इंस्ट्रक्शन की मतुइना लोइसनम होनरकपनि हाय वाफमदि एसे सीएसओ नत्रग तोंगानबा इचम चम पॉलिटिकल एनालिस्ट अमा ओइना अनिमकी बिसंग जेदबद करी वाफम थमिनिंगी लोइसलक थमि सुमिदा लोइनमक अखोगी स्टेट की लेरिबा गवर्नमेंट सिगा सेंटर का सी अमत ओइबनिना कमाइ तोगे द एनडीए की ग्रुप अमसु लेबनिना सेंट्रल गवर्नमेंट की नटगा सेंट्रल पार्टी न लौरकदर फिरेपसी मागी लेरिबा तिनरिबा एनडीए की नटगा न नॉर्थ ईस्ट की लेरिबा नेदागी करिगी मयाम से सोइना खन्नरकनी अखोइना समना हारदा एनपीपी की एमएलए मरी मरी मक मंत्री ओइरिसे इफ करिगुंबा रिसफल से तौरको मंत्री खरा हंदगे है तारगसु एक्स वाई जेड से मसी चीफ मिनिस्टर ने हेता अपाम खनबे यारोयबा मरमदी नेदागी लेरिबा एनडीए की लेरिबा ग्रुप सिदगी मोई लीडरशिप तुदा करम ओइबे याय करम लोको याय से ताना हंदगी पुंजन गिबसिना पॉलिटिकल इरांग सॉल्व तौरे हाबे लोग यादोरिबा सॉल्व तो बाइबे से पॉलिटिक्स दा सॉल्व नत्र पुरुष तो आइदो सॉल्व बाइबे तुदी हायेंजु थोरपो यायबा हौजिक लेरिबा से पार्टी दा सॉल्यूशन नमा पुरा ता लौरे हाबते पार्टी से एनी हाउ मैनेज तौदना ताइसिन्नबा हाइबसिदि मतम पुनमक्ता मदुगी तौहम थोपनी हौजिक लाकदोरिबदि बीजेपी गिदि हौजिक मेंबरशिप मयामसि मनुंगसिदा बीजेपी की हौजिक याम चावबा मेंबरशिप की कनोम लाइबसे मसोमदा गवर्नमेंटना अखोगी पार्टी न मियेंग थमी अखोय हौजिक एनी वायरदा कैंडिडेट ओइनिंगबा मयामसु मी लिसिंग द पुथोक्तना मिंग चंबे फिल्म लाई हायें काइबा तारसु कैंडिडेट ओरपदा कैंडिडेट
ओइबा फंगदबगी अमुक पुलप पुलप चटकीबदी याय हौजिकती पार्टी से हम चावबा याम पावरफुल ओइबा पार्टी अमा ओइरी गवर्नमेंट की मनुंगी सिदी पूरा सॉल्व तो हाइबसिनी आई पुंसी हाइजरोय क्राइसिस लेते सोल्व तो भाई लेते सॉल्व तोंगान तो बाबा लेते एंगल अमा लाग मतम की मतुंगिना यानना चटपय वानी नुंगाइसे ngasi BJP की MLA crisis mayam ang unang mayam du madu pullap solve to brahim solve to busu nati crisis to busu nati adubo masi kari mo khari thok rahe public ki domain da loi lere poni masi ki damakta tongan ba guessing akoi ngasi oja Leihaothabam Saaratchandra oja Nimaichand Luwang amadi oja Robindro level tongan don opinion kaya phongdok pina mayam da bin nakong hen bitam da guess uma pon hun agenda Manipur market ki thakasai loi ngasi ki agenda Manipur matang asida tension jare Manipur sum walengi tongan pham thole thodo tok sing da impact ni suming ta don lebiu